all in one silonga chuan Manipur tharum thona wanga tlan chia Kuki te chuan oman phal lo thu an mu chuak kumsom ni palimi lelen haukiple anu te hian Manipura tharum thona thleng wanga tlan chia in silong an thlena tanga thakhat chuang aliam to me ni thum state chunga namin kara boina achwa ni khan imfala an chena in chumi puipung khomin an halani ani hi Manipur atanga tlan chia Meghalaya khopui silong thleng tura tlan chia Kuki sangkhat ot zingami anni a he khopui hi Kuki community te nau tak poni ma se ta hian voi khat an thlen chuan Manipur atanga râltlan enge mozatin annun na chi sang lak tumin an beya rin lo taka tengin dodal na an tok ta ni khasi khwai mo venge mo namdan pa ngayanga enkol tu traditional council dorbars nong chuan in nei tu te chu râltlan te ne na in lo tir chu phalsak anni lo thu chiang takin an chila darbertin hi headman ani lo le rangbas nongin akai shwai ani haukip chuan khopui chunga nongrim hilsa in nei tu pakhat chuan nu le fapa pani tan room lo tur tle ma nei chu alorem ti a ma se chu thul le angai ti asoi amun hi lo ho theini lo ti min chila achan chu kho tu le committee in Kuki mi te lo andu lo wangani ti in haukip chuan asoi wengdanga point lo turom ma se in lo phal sakan ni lawa twal chung headman te chuan in nei tu te chu Kuki te ne na in lo tir lo turin angena ni ti in haukip chuan asoi silong khopui chunga locality tamtak pinthoram kra mandating labana te adang lamna chu stating amoza ta tanga local te lo muak tu te chuan Manipur atanga local te tan khapna omani Manipura Meitei activist te chuan tumru takin kongpui andanga operations of security force a anin rolbok chutianga diklo taka inrol na chu nunna le bungrua chan chwa tura din mun khir takara security force ten ahun taka an chan let na tan ati chele ni Indian Army chuan mi pui zongjong te chu remna siam thatna konga kanmalak na te chanpui turin ange na ni Singapore made râltlan le soi saklum Singapore made abuse case Meitei chu CCTV evidence ati chiat wangin jail tram dang pek bel ani kumsom rukpalimi prema s narayana sami chu kumsom pali chung atan to na ba ka hian kumthum dang anpek belle don mechino panghi ati du da na sale a police officer ten CCTV recorder unlock chwa nuwa finfia na chiang tak an muani afanu hi kumsom thum chung lung ina tan tir ani to bok apasale ro thale lama thubuai ngai to sak alani ang methian thlatam tak chung ti du da na tor nuwa athia taksalama tharum thona râpthlak takle râltlan na atwar nuwa kezi somni pali chawarit ani in aboral tani Manipur ta Nagalena candlelight march nei ni somni pasari jun kumsang ni somni pathum Nagaland khopui Kohima a pathiani khan Manipura borak ralmuang omle theinan candlelight march nein antong traya mitam tak an kalkhom candlelight march hi Kohima Baptist Pastor Fellowship in Nagaland Baptist Church Council NBCC Convention Center an huai hota mipui kalkhom te hian Manipura nunphung pa ngai omle theina na tong train nampani intibuai te inkara inrem na le insia thiam tonna omle theina tura andu zia thuziak te ankeng ani NBCC General Secretary Reverend Dr. Zelho ke ho chuan boina twar tu te andam le theina turlam hi state sarkar le central sarkar hian an ngai poimo lawati a mase midang pu emo boina chok chuak tu te zong chuak tura kalkho man ni lauti asoi engnam poni se kan unau te twar na hi kan trom puya antan kan tong trai sakani nunna chan te zongjong kan twar pui takzet ti in asoi tol chung boina chuak hi arei to le ti soin Reverend Dr. Zelho ki ho chuan sarkar chu boina chingfel turle tharum thona ti top turin angena Manipur nam zongjong te inang khatveka ven himna peturin sarkar chu angen bok Manipura internet service ti top hun potseile Manipur sarkar chuan twal chung boina chwa nuwa an state internet service ati top chu juni somthum thleng a potseile pathiani khan sarkar chuan thu chwa siamin state chung boruak boina le boruak muan omti boi thei thil ve na tan internet service chu juni somthum tlaidar thum thleng ti top chunzom ani tur thu asoi Kuki le main thum khan Manipur sarkar chuan state puma mobile internet service ati top ngala
juni som panga thleng po sei ani le a hemin hu hian juni som ni panga thleng atan an pot sei le to bok atum thumna tan pot sei le in jun thlani som thum thleng po sei le alani ri don ani Manipura tharum thona dan danglam zel marchak ngai sakna CM Biren LT Mar Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Manipura rimna le muanna omle tura state sarkarin ma alakdan report athe lu thuwa soi Union Home Minister Amit Shah chuan marchak state a tharum thona dan danglam zel chu angai to thuwa soi Union Home Minister hian tharum thona le civil boyne chuak chu peripheral area tanga Imphal Valley district a son ani wanga lungoi lo ni in asoyani Pathiani tlai khan Chief Minister chu New Delhi atanga alo ho nuwa peripheral area a silai me puwa ka tanga Valley district a civil boyna thlenga tharum thona danglam zel chu Amit Shah tan chuan ngai to tak anita ni ati singa hian New Delhi a sa anena Manipura evolving situation chungchanga shila state le sarkar lai pui chuan tharum thona hi an thunun the ni ati sa hian Union Minister of State for External Affairs RK Ranjan Singha inle State Minister Susindro Meitei chen na in bei ani dante sarkar bungro hal le ti chha chunjom zel tele security force te kalna turti khotlai mek ani angchi thote asoi chhuak ani ti in Chief Minister chuan asoi singa chuan Manipura remna le muana siam thatura state sarkarin ma lakdan report a thelu thu asoya atir lama tharum thona hi politics le sensitive takani a mase tona thil thleng hi kan soi theilo thil omdan hi abuai hle ni ti in Chief Minister chuan asoi Union Home Minister in Manipura boruak pa ngai omle theinan sarkar lai puin theito pachwa tor thuatiam ti CM chuan soibok singa chuan stakeholder zongjong civil body MLA le political leader zongjong te thut khoma mi zongjong na tho tor mun te sha chwa hun to hle ni ati saale singa te in mu khom na hi Home Minister kai shwaina noya New Delhi a Manipur din mun chungchanga all party meeting nei ani changa ni khatnuwa nei ani Darkar thum chung o meeting a hian political party sompariat marchak bial MP pali le Chief Minister Pahni antelani Prime Minister Narendra Modi chuan ni khatna changkhan tharum thona na satak tor state din munchu a in fia tana boina chin feldan tur zong turin full sensitivity nen min kai shwai ti asoi heti la hian state chuan Imphal West district a chingmei ronga tharum thona thleng thara omti atar langa zanlai pel nuwa miswal tu ti shat lovin dor pakhat an hal ni in sipai thu nei tu te chuan an soi mei ni thum khan boina achuak ma sabera Tlangram district a Meitei community in scheduled tribe status an phu do lo na lan tirnan tribal solidarity march buat sai ani Meitei si Manipur mi pui za asomnga pathum vel anni a Imphal Valley a an cheng tambera tribal naga le Kuki ste hi mi pui za asomli dang anni a Tlangram district a an cheng bok Meitei te chet fir fiak na chen khatte pusan chong mang kholen haukip Hunkalta me ni thum zanri group zan khan pakhatna New Lambulen Imphal KBC Center Church thunga anlama Iswalem fiam tu thona na mangin anvochia a chubaka Imphal chung mun chen khata le thingtlang lama mun tam taka biakin musit takin an ti chia a anzun khoma akila ek nanan mangle a hengan che dan hi pathian mu sit na ba ka India Constitution Fundamental Rights Freedom of Religion an bo chiani pani na Kaminlok area a khopi bungnula pani nute an zaithak saknuwa an thatzuya an tha nuwa an zamowa mol an vilu saka amwal phothe ang berin an soisa a ani pani phuba hi pathianin ala a ni reilote nuwa Kaminlok le khopi bung kholaya Meitei ho thi rawng tam tak asop noi tamayani pathumna Imphal khopui chunga kan mi le sa somriat vel râpthlak takin an thata voin thlengin an ruang mu lawani National Game Village NGV Imphal pa pakhat me ala an pailut bok palina khopi bungle aijijang biakina te zu inin how to hawapang sakthu minai macha kasubi macha refugee ti in an awa leinat omtop khoka nomnuin kan volunteer ten an uma vokrwal ka angmain an kapa an silai tam tak an lak saka aladam te po chem tumin an ngonga an sa ti asaka an swalman an sengtani pangana inan hal main in chunga thomno te sumle pai te an la a nu naw le tarte le ran nung te dim doina telmi alovin an soisa a parukna
pukhawa kan meiche Meitei pasal nei ataksa an zai som sak veka kan meichia engmo zat Meitei pasal nei te an that bok nula le meichia te an tha main du tokin an soisa a an mut pui thin pasari na cycle phailing kotami miril rukim lo anung chungin akut le ke an tan saka ale an tan saka ache tuara me ala an pailut bok ama chawni lovin mundang dangaril rukim lo pitar putar bengong te middel te rual ban lo te andi mi alo bok pariatna imphal khongsai venga mi pathum an thata pakhat chu tlangwal ani a pani dangte chu an nupuite mitmu in motor chunga tanga hnukhla in an volume pakwana zilai engamoza chu vo inni thlengin zon mu lovin an oma chu lo po changking pokpi pana chuak pani po in thleng lovin an bo hlenta khoken khwa mi pathum tha te po dam chunga mule tolo turin an bo le ta nu pakhat po biakina tong trai lai ka hlumani heng ai râpthlak jok tam taka om anni ho hi hetiangin rong viauma se keini chuan an sum le pa yan tangka le an rang kachak te itlawa lalavin anin hal sak mai tur an silai keng te chau ka hlum tur meichia le no pangte nu nau te pitar le putar te ka mi alo tur minon beitu te chau ka hlum tur chu chu athiang ani nu nau te ti chiat lo tur pahwai central do mi te chuan thil swal ti ve lo tur thil swal kan ti lo chuan kan pathian tran puina kan dong nge yang kan pi le pu te ral ma an zam ngai lo khovel mi ming thang sap te british hial po lo do nga man ni kha mitam tak an lo ka phlum to ni kha Meitei poi khoi tu te arambai tengol Meitei lipun kanglei pak kan balup kokomi sathal or UFO te ho hi atlem bera mi sang ni thleng ka hluma tolani Manipura internet service kharing ani wangin inshiat tonna kan ta chama thile liam te chanchin po kim changin ashiat theilawa internet service omhuna thudik engkim shat thei ani ang imphal khopui chunga omle tora beiseina engma nei su pile pote zalenna thingtlang rama inle lote beng beltran ro government in inrem na ron siama se engtikai mo ponchia a mailing phone chu alaron kangle tho thawang I chen le ruali ngai nat Meitei te chu to na chuan bedu lo mai ro anni non kol chema se lolak du lo chu thil thatakani keinin sumle pai tam tak sengin imfala in ro puile nuam tak tak kan sa a to na chuan ruak ta vek mai Meitei ho ta na select kan ni Meitei ho chen na mun chu mel zasari square kilometers chung chawni a Imphal Valley in sakte chu chu ti tu reng choni tun trum thil thleng hi Kuki te lung rual na turle thilin thlak danglam na alo thlen na tura pathian thil ruat ani mai thenia Kuki le thado tongin kan lo buaya akher mei le intifing kan tama han chui kirhian nuizat thlak tak nam kan lo ni e Meitei ral hi omlo ta se keini le keini po indo theidin muna kan lo om reng mai alo ni tuna po thil lo thleng tur lung kham lutuk lawang o thil thatak lo thleng tur wangin buaina kan tongani ti in ingayang o Israel ten independent anni theina turin melma tam tak an tonga Mizoten state an mu don khan har satna tam tak an tonga tu man ul sam takin separate administration an mungai lo tuna kan buaina hi nam I su ni a lungrual takin idingang o ti chuan kong alo in her chuak nge yang Meghalaya mipuiten BSF outpost an beiwangin mi panga hliam Juni somni pasari kumsang ni somni pathum nizan masa khan East Khasi Hills district Meghalaya mipuiten border outpost an beya heiwang hian mi panga hliam omin anjinga pani hi border security force mi anni thil thlen na hi doki khobul siam village ani in cholni zandar somvel khan mi puite hian outpost hi anbei ani BSF Meghalaya frontier a Inspector General Pradip Kumar chuan ni engomozat liam ta tang khan Bangladesh atang hian dan lawalak lu bungrua thanhem tak man ani to thina hetiang tol ru thin tu te po hi kan che to ni henga wang hian twal chungmi te chuan outpost hi anbeya lo thei lovin BSF te hian anbei let angai phani ati statement an siama BSF chuan puancheng noi ni point pasari huzet dan lawalak lu anman to ni in an tarlang sipai thupuang tu chuan BSF te hian aru ka sum don na hi cholni khan mun hnia anmana jinglama puan noi ni point pani pakhat hu chu siam village a hian an man hnuin zana he khwa tho hian cheng singa hu an man zui le bok ati BSF te chuan aru ka sumdong te hian twal chung mi then khatte phungboma somin outpost hi an beita ni in an pu bok
Manipur buaina thunei tu tengoi she thiam lo di aizol post Senior Congress leader Jairam Ramesh chuan buaina ina noi mek Manipur chungchanga center na takin asoi sela Ramesh chuan notice translate chu akang mek ti in asoya Prime Minister Narendra Modi angoi ringa Home Minister Amit Shah omjenei lo ni in Chief Minister N Biren Singh chu non-functional ti in asoibok Ramesh hian Harkisan Singh Surjit Bawana Manipur chungchanga National Convention on Peace nei na thusoina neya Political party ho tu ralte ma thu asoyani anua Ramesh chuan Manipur state political administrative le humanitarian disaster chungchanga ngai dan soi hona party sang somtena anneya atel zuibok lungrual vekna om theilo ni point in rawngkhawm na om theini chu Constitution of India siam ani dan poni a in rawngkhawm na a thutluk na siam mangin mitin te thule hlang ai thakin Manipur in rin ton na siam le theni a huna du reidona kar khata thleng mai the ani don lawa atha akuma kum ngai tur pon yang ti in Congress General Secretary in Charge Communication chuan asoye Manipur kang me ka Prime Minister angoi maka Home Minister in omzia nei lawa Chief Minister berpo chi theilovin omani ti in asoibok Ramesh chuan Chief Minister chu thlak ngal turani ati a thilpoi mo tak pani ti ngal ngain oma theibik neina nei holovin arm group tin te khwa khir turani a chumi nuwa in rin tonna remna le in ngeina om theina tura malak turani ti in asoibok Ramesh chuan Manipur Chief Minister Hlui Okrami Bol Singh chuan kumsom lai thil mumal om theinan ma la in mason na in tandon chia lai ni a ati a keni chuan Manipur India rama unity through diversity example chabera hian arang the angbera thilpa ngaya akalle kanbe se ni ti in asoibok ama lokin Congress te chuan Chief Minister N Biren Singh kai throina hnuaya Manipura remna om thelo tia soin Prime Minister chu arang theang bera thlak ngal turin an ngen ani Home Minister Amit Shah Parliament building a all party meeting a kawa 8-point character demand siamin an ngai dan diktak te soihona le soina hun tamjok pek anni thelo chu poi ati thua soibok Manipur buaina wanghian mi za somni donin nunna an chan pha to a mi sang thum chuang in hliam tuar to in meini thuma tanga in tran khani a Meitei le Kuki community te in beina chenna in tam tak hala omin chenna in neilo tam tak anom mek ani arms smuggling wangin mipali imphal is atangin man anni combined security team chuan mipali arms smuggling wangin anmana anman te zinga ahian IRB personal pakhat po atelve arms smuggler ho anchet lai tak information andonangin Imphal East District Commando Heigang Police tele 16 Jet Regiment te chuan kairang awang leikai khomidok le heigrumak khongvela search operation anneina hengmi pali te hi 9mm carbine 1A1.22 pistol pakhat air pistol pakhat 5.56mm INSAS magazine pani silaimu 62mm musomni pakhat mobile phones le four-wheelers pani anmantel bokti in police te tangin report don ani juni somni palia Assam Rifles sa Gallantry Awardee officer pakhat chunga Meitei meira paibi havin ane tek chu du lo entirnan kangpokpia Kuki nu havin sit-in protest annei sit-in protest annei namun hi gamgi phai kangpokki le Imphal West District border lai ani Kuki nu ho hian hemi thil khinga hian central sarkarin arang theang bera mala turin ngen na an siam bok mun ming nam ming te lamdik lo palawm chuan sha thiam kan nge ne